Super ili making of. Dakle, ja, Marko Zadrno, dan 29.9. u koliko je sati? 8:10. Službeno se zaklinjem da će knjige koje se nalaze ispred mene, koji su napisane na ovom tu papiru, koji ću ja potpisati, biti apsolutno sigurne za vrijeme trajanja smotre i prije, naravno, trajanja smotre, što će biti, samo ću ja to potpisati, da je to službeno, da je to sve okej, da ti vidiš da nema problema. Zadra. Eto. Izvoli papir, ja sam se zakon, knjige će biti sigurne, nemaš briga. Previše, imaš ti sve u rukama, imaš. Kritičar, daj mi reći što je sve još aktivnosti u klubu osim što provodite slobodno vrijeme tu? Mogu može svašta raditi. Organiziramo književnu večer, filmske večeri. Svako može doći tamo i predložiti neki prijedlog. Organiziramo tribine, prosjadu, koncert za zadnji dan predavanja. Stvarno svašta. Dobro, ne, znaš nešto, ovo je super. Ajde. You may have a whip, but I have an umbrella. Još da ja ne pričam. Nemoj ga tak naglo. Kad ga dišeš gore polako. Kad ga dišeš gore polako, onda ga naglo. Ali ga digni ruku se gore. Svaka čast, svaka čast. Sad one špicane cipele sam ali kao obošno prigleduje. Kao što treba raditi. Pazi, ne smije sad uopće različiti žvakata. Ja da ću hoćeš govoriti. Hoćeš, Zigmund Špringman. Zigmund Špringman. Ma da, Špringman. Da, pitanje koliko je, ili samo Šmigmund onda, pitanje koliko je Bolje je Šmigmund. Zigmund Špringman. Vuci. Dakle, kak ide cijena onda rekao? Mi smo ponovo otvarali portal. Pitanje koliki je vremenski odmak u kojem je Šmigmund ušao prije nas. Moramo prvo razumjeti ovaj svijet u kojem se nalazimo da bi ga našli. I onda gledaš oko sebe, pa ćeš vidjeti njega. Broj 2. Pretpostavljam da smo ovdje samo zbog ovog green screena. Prije tebe imao sam još jednog učenika, Zigmunda Šmigmunda. On se odmetnuo i priključio terorističke organizacije Nikola Tesla. Kao što znaš, oni pokušavaju uvesti elektricitet u naš svijet. On nije to sve. Oni traže i nacrte za portal kroz vrijeme i putovanje kroz galaksije. Oni su kod mene i ja ću ih uništiti, ali svejedno njih treba spriječiti. Možeš ti to? Bravo, aj još jednom što to htio pričati. Dok se oni skupaju to i dok dođe da smo gledali ono prvo epizodu bi vidjeli tako da su zakašpani. Sad da vidimo gdje ulaziš u sada. Ovo će ti biti master, to će ti biti, da vidimo. Ne, to ćeš ti staviti, odi sad, odi malo bliže. Kamera ide. Dobar, ide. Brzo, profesor je u opasnosti. I ti si ovako snik. Možeš. Da ne je moglo, vidi kako kratko suknimo. Ste ravno prema ovom, znači, ne da ste ravno prema kameri, nego ste kameri prema kameri. Još bolje relatirajte. Trebam. Još je tako relatirajte. Ti odi naprijed. To. I sad odite malo prema, ovako sad malo čisto prema Marku odite.
nemoj dirati ništa ovako. Drug ne ide. Ne, zvuk, ajde budite malo. Nema. Vi ste zadovoljni i zli, gledate njega, a oni su pravilni. A ja vidim kako to gleda kad gledate u kameru, kad ti znaš ovo. Nije. Ove 3 crte su ti razgožna. Uplašeni ste. Dobro. Davi su bucke su vore. Uplašeni. Da vam ja starem opet isto. Dakle, sad ti... Zajebo si me, Andrej. Da te kurac, imam sablje ovdje. Uplašeni ste. Da, zato ja dovoljno dao. Da, Dobro, samo tako. Samo navlači prst. Kako si došao? da, treba da... Evo i vi se okrenete. Prema, znači... Ne, okrenete i odete. Aha, kad ideš, znači odlaziš... A sad, zašto niko ne priča sad? Ajde, nije sve tako. Nije sve tako crno, to sam tako izgleda. A koja je druga boja u ovom spektru? Sve tako crno, samo imaš povest prekolaciju. Samo ne vidi ništa. Ali nije. Začuri zatvori ova vrata. Zatvori vrata i... Kamera ide. To ide. Klapa. Ajde, lupi s rukama. Čekaš par sekundi. I recimo malo više, tako da se vidi, bit će. Aha. Pa da. A sad ne. Možeš, ajde. Samo! Još tebi, ono. Jako Bog. Bog! Bog. Evo, ne tako da ti odeš kaj. A što se zoveš? Ti ostani stat, a sad ti odeš nema. Odi ti sad, odi ti za njim. Odi ti za njim. Ovdje samo prođeš akad, ti sam samo prije. Ma udri ga, šta ti stije, udri ga, udri ga tvoji. I ovako nam na sljedeću scenu da će treba. I odlači iz... Je? To ne. Još jedna stvar, detalj. Znači nam prijete osim što smo okružili s njima. Ako se niko je strašno Ovo je kratki kadar. Bam, bam. Dobro. Znači nije ništa micat njegovo. Ništa. Slav, jas. Da. U cijelu glavu. O Bože. Tijelo u glavu. Njega u tijelo u glavu. Mora zna boraca, ovi što se stavite. Tijelo po glavu, da. Kako mi na glavi? Dobro, jeste svi spremni? Da, uvijek. Kamera ide. To ide. Akcija. Sad. To ide. Kamera ide. Dobro. Ne me gledati u njega. Ajde. U životu i sliku ovo tuke. I ovo igra. Jeste spremni? Akcija. Sad. Dobro je. Koji korak? Kamera ide. Ali treba ovo lopanje od početka. Ajde sad. To ne ide. To je klopa. Nije. Evo, kamera ide. To ide. Sad. Ne preostaje nam ništa drugo nego upisati filozofski fakultet. Čuje se ovo. Ajde. To ide. Sad. Ništa, ne preostaje nam ništa drugo nego upisati filozofski fakultet. Da, idemo odmah javiti ostalima. Dakle, Sam ništa. To je početak. da, to rekao. Nego sam tehnike dobro. Makro. Aktivno. Nije sve propalo. Ukoliko uspijem rekreirati uvjete putovanja kroz vrijeme i prostor,
možda ćemo naći trag Zigmundu Šmigmundu. Moram samo pogoditi točne koordinate koje on stavio za putovanje kroz paralelnu dimenziju. E sad, ne znam točno na koji univerzum je on došao, jedan od mnogih. Bitno je samo da se ustavim sa tragom koji je ovdje postavljen. Čekaj, stari. I to točno Ne, ja moram primiti za jednu novu koleja. Mogu ste Samo je jedno u mom životu. Znaj onda, ako sad baš hoćete da vas toliko ići, dajte onda trebamo sad još ona jedna scena kad Crto Roko drži oružje u zraku. Opa, slobodni filozof. Znači dajte pozitivnosti tog oružja. Samo je olovke. Prosvjede simboliziraju To simbolizira vezu vojsku Zigmunda Šmigmunda. Okej, dakle, ne magni prsten. To bi bilo ime. Jeste ti svi, pazite, samo ovo su ruke vidite, tako da je sve jedno ko šta bi, ko... Imate još oružje, ako god nema oružje, nek si još uzme. Pingvi bom. Ovako da se vide zadro. Na kant. Ali pa mislim ima vas još, a ima još i oružje. Ima. Eto, znači... Ovako, ljudi, a odite svi još malo... Sad ovo, znaš, sad skandirate ovo... Još